eno na be mo ho ehwehweham we obi amfifire tato mpato Rexona ana be bo man sanka we de na no so mu na face no sabio enkaboni na ye toase Telecel wo me de ma hate promo no e de aba wo mo se promotion na asase den na end on the 31st of August ana sa promotion we eno so eba be na wi ansa enti yentampa esan so obi betimi enso awene niam ane niam on bodi ba no anya sam ketwakwa winim say Telecel say my YouTube promo no wabra won so woto data bundle wabra wo ye course no wabra won so wo upload aye wallet no sa kwan na so ana ebo na my YouTube promo yi wo so wetimi e no musi comedy chebe every month bia na 100 Ghana you can say 1 million Ghana, yes, 1 million Ghana na woman so at the airtime and every month to be a fair every week, you know, and also when you credit and you 20,000 Ghana as it is one sabacam every day beyond the 100 Ghana now also said to me I can I come up at the I am a hit to promo no I know when so at me at the today but all for phone I know dollar star 500 star 500 now fair when I took on my hit to promo no one so account na yet me papi e de abom kama wo mata me na no pay no Belmont asem kan to say wo mo e de bell non-alcoholic malt drink no e de abo original one no aba e back enti mansan kan de engagement bi na ye outdoor bi na ye event bi na ye na be here soft drinks no e Belmont non-alcoholic drink no eno na me kan fo e de ma na bell for say woko aye supermarket bi a wo mpetema na say woko store bi a wo mpetema kokwajo Belmont wodi abebepe afi wotimi ye video kakra na de ko Instagram we ye video kakra de ko TikTok na etima ye kama ya no attack aye Bell beverages aye GH na fe ye nyina ye so etima papia bom wo pedodo etimi etoato no mesa wo be from ye 0544335900 and as 0544335800 and ye Belmont no na the greatness na the bro few na no so enya kama fama ABC games yankase ABC dia ana ya dia ya krade wo for phone na Dar star 262 has na was selected 3 letters yeah do na letters me ansa na was selected mu ba ko APM sika we di twae no ya bon premier ansa na edi ama afenso mienu pm ya bon hom prenwotwe me ansa so APM 200 times to stake na da me so benya sika edi e pa ABC games yankase ABC dia ana ya di aya krade national authority at the stamp the assistant to agudi no 20 no now so mo adi de tena no so atima e kama MTN Ghana asme kan to so mo di home fiber no ana ade ma home fiber no ana ba bo abra wo sande ade a embafa eno ansa wo he video anya fi na bafa we ni ade ade aba beteto wo so ana eko na opede e be ma won so ho aye hariye pa ade a wo mo ba ko na 500 megabyte per second eno every month bia no betwa 99 ano mo 300 megabyte per second every month bia betwa 444 ano mo 100 megabyte per second every month bia no twa 299 ano ye de MTN Ghana and my home fiber na yentampa na to the MTN was everywhere you go ade ne tonti no na wo so mo ade ade tena etime ayaka ye pa now ye ni nkoba kakra na ene wonim se matches awodo ni bi e betime ato La Liga Real Madrid e game bona Madrid any races at that and this year sa game no enwumere no so e ba so den ti any game at make it at the UEFA Champions League no so no matches kakra Lofty Sofia wo mo any AK Athens and the kwakosi ani na fe there's Olympic Leon Atenafie wo be fana bate and elbow afi benya NK setting wo be Slavan Bratislava wo mo game ne beba so afi so benya Vakin wo abra wo Dynamo Zagreb game no and so ba so to where matisa UEFA Champions League no total e wo dwumadi so afi so okwa UEFA Conference League and the game back Rapid Vienna wo mo so any hearts for no and atteso mo di se ani te and no anso game total fe woko FA Cup na say EFL Air Cup no game kakao ho ade say Bradford wo mo any Burnley e game there Newcastle and West Brom and the Bona fe Tottenham Hotspur wo mo so ni Charlton e game bo Preston North End wo mo so any Everton and this ani te Matisa total and te mo mbako dwa kese na ja mahudewa and the many nyina so esitiado and koba kakwa so e ba wodwumade so no yankati de so rambo ye ni koba kakwa na ye so we sa etone de babata and no
ada PF awards no etimi eto dwa na when him sound twan semenyo in fact why make history where first Ghanaian player at as Opo Englander yeah there say PFA wo so awards na ba team of the year no when ya Ghana ni ba no so ediment man and no other PFA team of the year no about as who e goalkeeper David Raya and no me di chirimo no ma bo Gabriel Magara so no so Arsenal player one beko mbebo Nico Oriele one so Man City player after William Saliba APMO Juren Timber and Bruno Fernandes after Brantani Dinadi Rianteke Ubenya Declan Rice na wanya Antoine Semenyo na wanya Brantani Dinadi I go Thiago na wanya Ellen Holland way any PFA player of the year no sababa pe ana komano so esitia ewo dwumade so after Bruno Fernandes one ana PFA player of the year na call Edemano na Bruno Fernandes in this season amesa enema nyina koye de amana mamenyan last season crime it's answer 2025-2026 season no wudim sa koda we wano PFA team of the year no wo PMP afen so PFA player of the year wono na ekodema no FWA footballer of the year and so ekọ Edman Sir Matt Busby player of the year ekodema Brantford no Manchester United player of the year and so ekọ Edman Premier League player of the season and so ekọ Edman Bruno Fernandes and Bruno there in fact last season akoda no boy no abo Manchester United year pa no enko kakwa so Tottenham wo dwumade so Nico Oriele a player Edema team and the Manchester City. One also a young player of the season Eko Edemano and also a PFA young player of the year and also Ako Edema Brante T and the Ankobaka Consueta Tota Ewo Dumedi Swene and a permit them now. Mamin Trene Kakana Menko a FIFA Kate na Meko FIFA Kata Jan Infantino Meko Kodin Kobakaka with him say Jan Infantino Sisiano Yasa Mama who doing nane a FIFA member associations and Dutwana and so to opinion sir Kamia sir ni leadership no woman said that ehumuye na anana na no pay reporter mensaka yasa Xavier Pastore Xavier Senete Anna Esteban Cambiaso yase woma to mo support and they are more paying say in fact since football starts here ayenya if president awodo no opinion we aduma na wa babo no e waso ye pay in fact womo de woma ne timu ye panti say akomase se akwakoto ba another FIFA president womo de ankombenya ankopanyin we an ye behwe na masan atoba no e de man na reporter and anopay no eba e wo dwumadi so a make check aka e di ama now mamenko Netherlands me kodin kobaka obeka na no dan ye beka to say Netherlands man head coach aduma no wo me de ama Xabi Alonso wano ana eba be aduma na jamam na eno ata ana sporting director edema the Dutch Football Association ani openya ne dinadi nantel ayet young na nadi young ana eno ata wadin kobaka kwa di Twitter na Xabi Alonso tinchen ana nantel de young go so tinchen ana tese what press briefing aya amount for the audience and answer supporters ana wakatom so quote ya muhuno ewa mensa so in fact one na oye the new national team head coach but our minimum the first wife na Pep Guardiola Pep ana nanke Pep but Pep say o person nya rest kakra enti ya contact Pep no Pep ma metie adwuma no ana ya sako answer to na answer to say one day nyame anim nie club work no ana pese woye ade say one club side na pese one omo ya adwuma enti Xabi Alonso ana ye third choice ha wodo na ene one mu eba be adwuma enti me present over no e dia Pep Guardiola ya say hard supporters ni say hey na we do pay we wan kan we ananka ye dey it sounds no an so ye nya new head coach eno ano no na ye Pep na no din kan ani nya Pep na so na we ne to so me yesa de Guardiola na say opay ni ya ye man bisa na ye wi na ye de microphone adema Xabi Alonso de bisa say ye fair say in fact once ye de dodo na bon Xabi Alonso na ye bisa no ana so ni din ayeta te sabi a wo pese o ka chocolate no was it sana ni din etie and tu sha na ya fa na Xabi Alonso sabe be pe na ni din no enso esitie enti eda sisi asavi no majaka was say Xabi Alonso sa ana ya fa no ana ye bisa say yes so ye third choice ana so and kasa se kasa so de sabi o kasa yem frama kwa na on de was so ono na o ye first choice o wono na ye second choice o wono na ye third choice ano de hu hia de hia pa ye so oba be ya adwuma no ade ma the Dutch national team no
and koba kakra so Tapi Alonso edi aba ewo dwumadi so na no pe no ye ka che kakra anso edi ama na ye fi Jabi Alonso sam kakra no mamen ko sanke club wono so ana eye national team head coach edi ma German man no na another wono so ye say one clubs ni chai yase wane Jabi Vincent Company wane Vincent Company esai ano ne Sebastian Hodes esai ano ne Niko Kovac enso esai na owi na oko national team no side ni nyina under 20 under 17 under 18 coaches ni nyina na wani omu share kwabna asem ni nyina ye simple message ni yase wane club coaches ni share no wakato omesa wano na adwuma na waba be ya ma Germany man no kwabna coach bia wa club level bia o ka ho bi ento pesa no and so I come back to you. Sani abaya and nesa onya player. Amana buana set team no wetimanya players ha. Ebetima buama ele Germany. Wamonso team no etimesi se penalty ano ne Vincent Company mu nyina esia na owie na national team coaches awodo no. Wakato omso mu nyina ye coaches edema the senior side no and found so under 20 and found so under 17 and answer ebi under 12 aye coach. Mu nyina maka national team coaches no home and to obi afa na idea famra sani abaya betimi aboma the German national team no ene man so team akoye adiamamo ene reporter ene opinion tin and so adi aya Jankin Club efina kate adi aba na mamen komanim kakwe na medical kato se wokwa UEFA qualification game no ene ebi beto twa final day ewuram na obe ready medical kato so Olympic Lyon ene Fenerbahce bebo na sa game no yeso ma deploy 450 police officers yase womo enso enkwa probo and stadium na nchawa we ko no abesen na we ko no abesen na o mase a high risk game and mu sa game no enti wo mu intel ya tire so eno no enti anya de so mbe ya hwe ha na bia we ye na bi akwakosi ansana wo beto na mo bi o metimeto na mo enti reporter men so kan say 450 and ma diploma no ye security personnel ha ya so mu nya adwuma se na be na nwumire wo mu so game no so betimi akwa atobro ane ye reporter eba ewo adwuma die so na me FIFA so akatidabi we kwa UEFA na wenim sa Adidas womo ana maya boss ya de ball Champions League no omo di new ball e diaba mo amutie ewo Facebook ni de wan hwe ya na in fact mo amutie radio no e bia na ma header anti story na say but uko YouTuber we benya story ni ye pa enom anso tell sympato adwuma kakra be no tell enso no we dia ane de fi UEFA ni Adidas akate edi aba ewo dwuma die so ene ana pa me ka che kakra edi ama wanche shawo so na ma yan twani kakra na yankwe ni mu wanche shawo so na mami ramo wa branta de tin edi Raheem Sterling na Raheem Sterling ni update amin sekanie wansa branta no wano nansan yasebo no head anyade entitim papa bia head am feeling ni ade na yase na no da no mu sa akoda no akwakonya accident na accident no yase police for asia akwa no ma omo katen say dia omo balu ni ade omra mehu na onye muku ha no mu hu se tama insa bia eni nanuma yase akoda no wamfi enweti wo mu hwema na niema bia etese yediku pains ana na tese ehise the back mu ebi tese nitro say outside ni ade atese yese the back mu ne ahonkeka ho ne ahon hyehyɛ pi na kwabena reporter men saka yese o matense omra me pie mu court se sabe why yese o ya sobrate a sabe patapa pieto ye de mra na ewro ento makata brantense on the 15th of September wo me pie mu court na sa accident no nya no kwankro so a wonya accident no ene kwankro police force no o makata se ja omra mehu ade no mu sampa akoho bia ni nimu a akoda na ma me na fe sam nan to so side na wo mu hu he enso on the kedem dia no de ye papote no wo mna metemo mu so ehu ene reporter branta de Raheem Sterling efina kate eba e wodwumadi so mame anasa menim koba kaka na se no ada BBC yo e anasa andi posta koglo wanya ne first test na oni Cristiano Ronaldo another anasa ebo game na at a point in time no mu tweli 2 goals anane ase anasa kwabena na anasa entimintie first 45 minutes anasa na da for me na game ni pa na we yankrofo na betete abon krofo no 3-2 na game the first half second half kwabena mo ba na etanyi Ronaldo Ronaldo atama na ni buafui watoto nensa
ebisa say e dey na kosom na before grand was we met Ronaldo no na game no ubobo na e mistake Ronaldo ten coach o ni obisa say e kate jinti na say sa ball no and Ronaldo jawo game says at the bomb da from two at say we mu intimate na Andrew Postecoglou every day we na Mexico na o change Cristiano Ronaldo na de Ronaldo chama eko tatline na ina no boga na ni buafi ana tese o tanten eko o man fi chama na ye bo game no kwa na ni ma on the 74th minute ana banta ni de Sadio Mane enya goal wadi two atnemo after Sadio Asamba back on the 90th minute and on the 77th minute no abanta ni dine Adi Amri and so the bako eka ho de mom nti entramiansa ana omo so ye na kwabena ni nyina ba ye tama wamu eyi Cristiano Ronaldo efrimo na yabo game no anom ko bisa Andy Postecoglou say wo so pe Ronaldo a coach no na uhune say no so say Ronaldo there will be anim chairman dada game no wamu say no in fact the odi kan kan ni waso ono selected players based on game na dead anim no ano selected players ano be anim say Ronaldo recently wo bo match sate and he say wo bo game na niam head and koya enya dia obey frustrated kakra na no nchese bia ya de ha adwene wetendi Ronaldo because recently was said in sia kantino so so ase de ni wura nkakaka nti ana ma ne change Ronaldo na ban for so ba sa we de nya no a tama no nya de kasi nanim se tama nya de na kwabra ne hwan akoka se Ronaldo nya de ne ya tanyi no but obi adim se sa na de ne tie let's say Ronaldo anso no be film no ma so 2 goals we be no mu ntimi ntiti wo mu ye changes bebe na ne ma dane ya enkofo ne timi wini o mu kema ne ya reporter e ba e wo dwumandie so na ana pay me catch them Gabriel Aya Martinelli am determine second sisi ni agency no wo ba say omni Al Hilal edin komo ya say club to club ne dey am say Arsenal fanya tiase say 65 million euros in the ombete and no agreement I saw my have it but personal terms no I don't know me any brand today reporter be say eka say and kwankro bia so ni agent no any Al Hilal be sensia na fe oba so metimi so reach agreement na oba be sia kan and so e dia ma Al Hilal bobo kwada no I am data e ba e woduma dia so Jesse Bisu kwabna wonim sa kwada we be job ni ba na otimi bo edma Ghana recently no stories and then nam from many ade a say Ghana Football Association mo any omo and so akwakodin komo pesa brand and keja was switch nationality ni ade at say Ghana web mu nyina and so a report sa stories ni ade na ukwa basa ade they all different also Barcelona fan say woman member senior team no we were just 18 years a but Barca efa koda no we mu register and reserve side no I no mu register branch no but them people make us say there when Barca athletic no na training ni nyina yes akoda no Barcelona ntimi man authorization no munya from La Liga so betime sia kan e dem Barcelona bobo koda no ni niam kakra bi a aka e wan chicha wodo so and this authorization e ba pem akoda no be sia kan e dem the senior side no reporter make e mensa e kan say yes branch no any athletic ni training say na be branch no nya rusty wo munya authorization ne pepepe wo be movie aban pay for na fam wo dem pay for so ba be training na fe abranch ne dey Jesse Bisu etimesia kan e dia man pass ani am determine say e kan e wo dwumade so na me call PSG na makodin koma kakra kwabna yaso Osman Dembele yakata say Monday ana omra training esanse omusa brante no enya fit na ni nyina no aye Luis Enrique na dia masa asam na ba yese yase tam omo na Aston Villa ebebo no ane UEFA Super Cup no ane so Osman Dembele ekata Luis Enrique se tama anka so de twen no di enso edi ni weekends ana se ni vacation no anya de so no beto person obabo sa game ni bi ento kate ni short ana brante de ba na yase se brante de ba ya wo mu bo Super Cup ni ewia no Luis Enrique so ha brante na fitness e wo from kakra enti yase eno ada ana brante ni sia ana kate say wo me here 100% say no be betimi aboama ene ya course ya pese ya besa di UEFA Champions League no ene ma course ye di ama enti wo me ma olive kofie Iris for Monday no waba na wasani team na ba be trade na trust
Friday way na yenya branta ne dina de Osman Dembélé dia dabi me say BBS esanse BBN wa ebetimi aba beka so Osman Dembélé kwaje na home kakra beta anapɛ me duadua mu kakra no yes Osman Dembélé yo okay waman kasan so etiase said ne onko na ja onko miamia mu kakra ebia by Monday no asan baba ka no ye reporter mensa eka ewo dwumadie so na Nico Gonzalez on ye player at Manchester City bobo kona no paya abrante na lande wakwa kwa ne medicals no at the Newcastle bobo kono me pato ye 50 million pounds package no advance nyina ka wa no ye reporter mensa eka ewo dwumadie so ene anapa me kete de na Lamine Yamal na mame na me Lamine Yamal story na famo kwabna Lamine do yes Lamine job brutal but mame ma high sense say factory direct promo no eguso ekoso den on the 18th of August na start here ebe on the 28th of August afa ye wi na samba back na ya ba be bie so e dia ma enti high sense say yentempa na bra factory wo ba enema no matitiri nyina so wo ton so a 5 years warranty no me di ma say air conditioners air refrigerators air washing machine and assessment TV ebia wunya laser TV wunya air sound system kitchen appliances ni nyina no wo me di nyina ba air promotion anoma say enti yentempa na fe bra beto de na niam ko informa ye 10 days and ye di room ye wi ya sign abeba back from on the 28th of August na no so copy on the 8th day of September and to ko showroom bia Ghana afana ba bia wo be dan sense o mo numbers no aye 0302550000 ko mahia batona North Industrial area Jansemo Atemata Mall Gosis Mall Tema Community 1 Kaswa afe oko aye broadcast na area mu ha no yankan wo be dan sense afe oko obuase eno so be dan sense ewo ho woko sunyane wobenya sense woko takwane takrade woko mankasi afi woko voter reading no ye hohoe afi tamale techiman ana ekoforidia baby bia no benya sense wo ba kumase a eno ye monso no wetimi enya o makatiti yam tempe eba no force na accessories I Franco Trading Enterprise anwati o me de blender o me de gas and electric soaps afi o me de microwave o me de washing machine shop and akumasi edum edaba jewels in ho wo benya store ne ba ko talent bush shop wo benya store ba ko ho old mekom no so ba ko ho wo me ne kufo kene kene die ntwe ewe edum new kidetia na wanya burger Franco wo me no machine is 1 so say eba say yensie niam na industrial grade electrical solutions no wo mum be pa de wo mum ana di mu ntitima Ghana ha PPA electricals me pato and residential areas awodo afen so no oko industry awodo ana fe industrial companies awodo nyam pato wo mu de niam be betimi abo aye pa wo mu de distribution board e de aba wo mu de circuit breakers e de aba pato sa circuit breakers no eno na koba ze bia timate bia ba na nka se anka light na cat fire ube unsa no ankasa ebe triple na fe etimi abo uyusu generator uyusu genset ana say plant ana uyusu kwanya be fa so a ube yusu plant no na eni enema honde no ko fa ana Numekwa kasia global brands awodo nyina jomatum ebi ti say Siemens ebi ti say Change ebi ti say Hioke wo me de Helu cables niema ba wo me de First wo me de Huawei wo me de Data wo me de Furnace Contact and wo me de Son of niema ba bibi bia bato o makaten so 5 years warranty and wo me de mam in a month of August company wo me say promotion wo me de ma discount eda so emom no TNC kakra bi na etre bato wo me numbers ni 0200077127 and answer 0509554646 na wonsa etime kom edum ana omo so ewo mo pen mekom na
wamo any UPA bank no na edi enimhwe na afe wako PPA wako Junior Mapakama na eto so etima boye pa wama Tauruma Alaska Star Enterprise wamo the quality brand curtains aba Marmoush aroma diffuser best bed wamo the inflatable sofa chairs wamo the ring light wamo the bed salam said about silver covers no ana afe uhia carpet artificial grass the P foam sa wama kati na ebiwo edum wamo so our Mrs. Adote Plaza first floor wamo the Prudential Plaza na edi enimhwe enkande wamo enso to do woman MTD office and I say EcoBank and the denim to my numbers no I 0256 330075 and answer 0200281080 na which when Alaska Star Enterprise chap and now pay no woman so etime aboye pa woman Tauruma woman so also as now Lamine Yamal story na men second here mubaka nano da me baba ka to say Lamine Bokema recently nano da omu game omu boy no na koda ne jabruta ama Barca for no be say akoda ne die mpa na eha no so ofi so onyo oka won ka mo ntiase no mu ade papotia eha branta na na ana report etase abranta na Barca ene Lamine Yamal besia no ma bi se na de papot na eha akoda no na yase no ma bia ene nam kam nu ho etoto nsem bi de Barca akoda de ntia wadwa nyina recently aye players bi Barcelona for ejo mo kwan abranta ni nya happy so mu just our players ni kwan emu ba ko Alejandro body yase na down for pa ani akoda no enti midimfo nyina ba mo amanyo opportunity e YouTube ne dem amesa story ya me ye mu beti ase ye pa nano da wo mu bo game without Alejandro body ana Barcelona ka ten so on trafie no mu be hu samfo nyina no Lamine Yamal agent Thailand ho wanye happy even kwano line up eba Lamine Yamal ewom no wanya happy wano so kwotna bench akoda no so na wanya happy wuko training grounds wanya happy ana ye won fanyina tama brante no ele Alejandro body na esiaka no kwan yo mo faso edi agro enso fa wo mu ko training na kwan brante no faso enso edi agro fa medidi nyina edi aba wo squeeze no so ni nyina ya sa brante se Alejandro body na Barcelona fo eja ne kwan no woni Lamine Yamal de enye ne de one crab esan say doni ne boko so atafre pa sa akoda no ana ma na ni tie Barcelona team na akoda nso nya se ball no nim ne bo o bo game ni kamanti dinti na Barca beton akoda no enko ka kra men se ka betene ana Barca nkasa officially we maybe sa brante na de han passport no wati media tuta no de free Barca eba oduma de so a make take aka edema no ma men call Atletico Madrid reporter men se ka say wo mini Juventus eba be din komo Juventus komo mu din na no Jonathan David wo mo tese Jonathan David no oya kama na no da eno adampo me baba ka to so Juve so munya Alexander Solofa wo mo pem ana Atletico Madrid so we dia ya wo mo so nya Jonathan David wo be nya wa brante no e wa Atletico Madrid ye pa esa wo mo player yi akoda yes se wo mena Julian Alvarez no opeso oko enti se wo mo san aba be fa Alexander Solofa dia ene o mo dia akoda we ba e betimi abo Atletico Madrid ye pa no enko baka kwa men second afa so ma men ko Jabi Esport woni e Barcelona player na no ye Barca akoda anom so apromote no e na ba senior side reporter men second say a permanent stay ana Barca so apromote no dia ba the senior side jersey number 12 anom dia man Fernanda o mu so etimi conclude niema ani reporter free Barca kate eba o Marmoush Tottenham hospital me pato ya wie a long term ana eba we option to buy no me pato we no a mandate wo mu so betimi ato abrante no enta no pay akoda no betimi ya na medical satina da ana mu so be on failure abrante no so o new Tottenham hospital player ani ankobaka kwa men second e wo dwuma de su no ana pay ya me be ya me quality ko ma training grounds me ko ya Julian Alvarez am training yasa akoda na ma training na me kwadi nchiremu a yasa akoda se anadwi wana dinti na wana wasi ni yam pa ntutumi se tama ayadwuma ye pa kodan se ni yam ya ni te ada wantimana ntade ati afi na opeso oda kakrenti no wa fetim na katom so mun ko training in fact won't be training na another one ai jama on ka se wati atwana tanko ba ka se na so ya de waso yale ndi reporter menzaka ya se abrante ni daddy Julian Alvarez training na wan ko nyina ya se abrante so ya de enti wo mususu omini asem bi aka ko mate ase na mekohema wabra ya se efri be 2 days bi aba mekala tata ene ni phone
so we pay journey we fresh with an avarice in fact we fena kwana in fact nina no me baba can store with tremo I could answer na de ompo won pe nti se basa no mo man nko de Arsenal de nya de so no so bekom nti yesi mi kala teta fra koda na wono so emfa ne reporter men se kan ene yesi Barcelona for afra tire na wo mudi nkomo bi ka Atletico for say munya gaga ina mo fa koda yi maye akoda baby ambezo ko waso nko mo so se kwa wanko training ye bi so no so ya do bi ani professor akoda yi anya ya de bia atua na no guso oteba no but I say ne yam ya ne ya enti yesi basa for say dia mu ye amu akoda yi amu am nso munja no no omna team na koma enso me ade enso akwa bibia ho ene ya reporter men say Kachata Vigo enso edin koma o say personal terms no wo nso awie Stefan by touch it one your player Edema Liverpool akoda we be 2 seasons ago na yesiri chano was so pa enka krabium chi chano Chata Vigo for na epeno Bruno Fernandes say balada ansoba na kodano onimpo ni boye pa enti baleba abai no wose obia expect say physically strong offense no or very energetic ana pitch no so baby bia what the fa ball no pe baby o person the ball ni fa bia kodan timi yes adwuma nte sisi ade Manchester nya sa akoda na kama enso edema Manchester United ene enkoba kakwan so amense ka ewo dwumadie so na kano ya des so kwabana makote sa akoda na wapro yese akoda na kwa kopra na be 3 month ana no so betimi atena fie esanse obekwa akoye search we ni atem ene reporter amense ka ewo dwumadie so ene make check kakra ede amamu wanchicha wodo nyina so ntino afi no adwane ya high insure your number 1 account radio station dia santema nyina ate ede na kwabna reporter mensa kan say yesi sisano ye players ye tuntum say we say akora de ton say chama land lab say 45 and you who know yeah 45 and he say Muhammad dia to me say 5 million add-ons Muhammad dia to me say low media no you media no okay no na money here you know Sados 55 no ni ma do 28.5 and ye dey man Arsenal 52 million and Renato Vega so what so 12 million and ye turn 25 Nicolas Jackson so 32 near turn on so need dey no be corner 65 million and on so ye jana kwan amana kontim Chelsea dey bedwade pa dey in fact Shani eten Abi Lapsik to be brutal and he and here the features him at the airbar dwumadie so lam the lab be call 45 and also yan koba kakran so airbar dwumadie so na sedani nyina no former trial limited womo ana womo di nu pa dia pa womo di lumi trasaba malaria do atemeta no infant na semuma eboa kocha malaria mo wani nyina ye wona suspension ye de man koda tablet ni pain for na enom ana womo di baby fight drops e dia ba ane yan koda do eboa ma abofra bia ni nyini ekoyie pa womo di no John so ba eno na edi tu oyawase nam declofenac ene nupa edi tu oyawase na edi ayenti kama womo di bioglobin shop enso aba na ene ne capsule no vitamin B12 folic acid ewum eboa obi a wontimi na obi a wani so chini wo wakoma bo pedi ampacho wedru ni wona ma na chese wani so nyina ayo ha tu yanso mu na ye tu ampacho wedru bioglobin shop ene ne capsule trouser 400 susunro the family diwema enom ana edi diwema timpacho abusuani nyina no ye the suspension e de man koda na ye the tablet no e de man paying for eno enso your family diwema trouser 400 enso enie wamaka akofa value man e de aba value woman wam de value BT plus enso aba value osteo life eno ebe yo no mpedum adwuma value osteo plus beboa aye winti no adwuma afenso wam de value omega free fish enso aba wam de value platinum plus value immune life ene your immune system booster na afio wam de value men okay ye ma menom empay for wam no mesini 0561088666 and as 0561088683 na once sa etime akoma Ghana fana ba bia no wo performance ni drug shop bia won sa be ka du baby wo ma dawro mani kwabna ya fa ensi anom se yem fa ma ko shwar for man nanka monto ma so we say ya de ne bad yanka 100 million flat and also dey betimi ato ya pese de no mamuna be say
Ono no yebeto na be 15 million pay. Okay. Yati ati for honsam no and on insurance of 4.5 yen charge my dinner so emfa emamo na anope mame kamfo eye balmot emfa ma eye beverages so man adama and on dia ba eye dwaso eye non alcoholic drink na ati for and now minimum ayo dead programs adam nim this weekend monkoto eye